mwami Yesu mu gihe kigoye gisa gutya c'abantu babaye abanaliste badashaka kumva ukuri n'ubushake bw'ijambo ry'Imana, nanone ufite uko wobyita mu mitekerereze y'abantu, wewe bakakumva ntibumve, twebwe bakumva wewe mwami wacu. Iyo rero menye ko wakomeretse muri ino nzira, nanje ngahagurukira kugira gute gusebya gusebanya, mbashigikiye Satani, bamvuze ngo Satani nanje ndi umuhungu wawe, ubwo uri data nanje ndi umuhungu wawe, reka uyu muntu tumusunike azarimbuke. Amaze abantu badandaza yawe bikomeye, kandi mu bayidandaje wa muyumbe turamuzi azashamburiye neza mu buryo butangaje. Harimo aboza bamwiyambaza kuza gushamburiya cyane. Abantu batera intambwe yo gukunda abandi gusumba gukunda kudandaza abandi. Muraho neza nshuti zacu, amakuru yanyu nizere ko meze neza aho muhereye mwese, abari nijoro mwiriwe neza, abari mu gitondo mwaramutse. Imana ikomeze kubagira neza aho muherereye hose. Abatameze neza, Imana ibasanga aho muri, ibakomeze kandi isubize ibyo byifuzo cyangwa se ibyo mufite bitabamereye neza, mumere neza. Rero twongeye twagarutse Gaju and Sandra nyuma y'igihe kinini tudakora ibiganiro, none twaje kabisa. Muzagenda mutumenyera muri ibi biganiro, turabinginze cyane kubw'imbabazi z'Imana mwongere mudukunde nk'uko musanzwe mudukunda. Tuzakomeze tubane, comments zanyu nziza, ideas, mbese byose, kubera ko dushigikirwa namwe. N'ubundi twongeye kubabwira ngo muzoze mubane natwe muri iyi content nsha y'ibiganiro. Tuzajya tuzana abantu batandukanye mukunda, muzi, n'abandi mutazi, mukomeze muryoherwe. Rero tudatinze cyane, reka nakire mugenzi wanjye Sandra nawe aramutse gatoya, twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Muraho neza nshuti zacu, nizere ko mumeze neza. Nongeye kubaramutsa, nongeye kubasuhuza. Twari tubakumbuye cyane n'igihe kinini kabisa. Nari mbakumbuye ku giti canje, ariko dushimira Imana yongeye kutubonera uburyo bwo kugaruka hano. Rero turabiyegereje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ibindi bikomeza. Ubwo dukeneye feedback zanyu kugira ngo turebe uko mwabyakiriye, turebe uko bimeze. Rero turabakiriye, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Yego, reka twari dufite n'umutumirwa wacu. Reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi. Ni umuntu musanzwe muzi, umukozi w'Imana. Tugiye kuganira ku buzima busanzwe bwa Kristo cyangwa se busanzwe. Rero reka tumwakire abashe kubibwira. Hari abamuzi ariko hari n'abatamuzi. Yego, tubone gukomeza. Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turanezerewe kwisanga muri studio za Gaju and Sandra. Imana ibahe umugisha. Nje nitwa Ruhanama Ishare, ndi umuvugabutumwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Asante. Hanyuma tutarakomeza, hari title yacu tuzakomeza tuganiraho, cyangwa se igize izi episodes z'ibi biganiro, ivuga ngo uriho kuko ndiho. Ese iyo umuntu avuze ngo uriho kuko ndiho, ntabwo ari Imana turi kuvuga, ni umuntu nyine. Mbese kuba ndiho ni uko uriho, ibyo bishatse kuvuga gute? Wowe ubyumva gute? Murakoze cyane. Noneho umuntu ariho kubera mugenzi we, kuko ubuzima bw'isi ari magirirane. Buriya mwariye kubera yuko hari uwacuruje imboga, ni ukuvuga ngo kubera yuko yatekereje kurangura imboga, nawe watekereje kuja kuzimuhahira kugira ngo uteke urubyaro rwawe rufungure. Igituma twambaye ni uko hari uwakoze umwenda, natwe dushaka amafaranga tuja kuwugura. Mu bundi buryo ni ukuvuga ngo umuntu n'imbaraga za mugenzi we. Ndatekereza ko mwese mwize amashuri. Ni ukuvuga ngo ico mwamenye mwakimenye kubera uwakwigishije. Ni ukuvuga ngo hirya yo kugira undi muntu tiwobaho, kuko umuntu n'imbaraga za mugenzi we. Na Yesu kugira ngo tubone ubukristo, tuba abakristo, nuko Imana yatanze umwana wayo. Yesu araboneka,
aboneke tugira Yesu muri twebwe. Ni ukuvuga ngo umuntu abayeho kubera yuko hari undi. Yego murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka tuganire n'umukozi w'Imana. Ni ukuri turakwishimiye cyane cyane kubana natwe. Turagenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ndabizi neza 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 yuko uri bubisubize byose uko biba bimeze. Hanyuma Evangeliste Ruhanama ni muntu ki? Umuntu hari abantu bakuzi gutya, hari n'abakuzi kuri YouTube, hari n'abatakuzi. Rero ugiye describe yourself, uvuga uti Evangeliste Ruhanama n'uyu tukumenye n'abandi batakuzi bakumenye. Murakoze cyane. Evangeliste Ruhanama ari uri imbere yanyu muganira. Mu buryo busanzwe mvuka mu bwoko bw'Abanyamurenge. Yego. Ariko kandi nahamagawe n'Imana. Ni ku mutima wanje mpamiriza. Uwo ni we njewe, ndi umupapa, ndubatse, mfite abana 2. Simbabwira ngo n'umudamu umwe, ndatekereza ko abakristo n'ubundi ninkaye ko gukwiriye kugira umwe. Sindamenya ndi madini uko abyita, ariko njewe iryo nemera ni iry'uwo nguwo mudamu umwe. Nkunda Imana, nkunda n'abantu. Uwo ni wanje. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Asante sana. Yego. Evangeliste arakoze cyane, kurasubiza neza cyane. Hari akabazo nari nshaka kukubaza ko mu buzima busanzwe. Yego. Uku kera twinjiga mu kiganiro. Yego. Nisange ube free. Yego. Niki kintu ukunda cyane? Mbese ikintu ukunda mu buzima busanzwe, ukunda ukavuga ngo iki kintu ndagikunda, niyo nobura ibindi ariko kino kintu ndagikunda kabisa. Nkunda byinshi. Uvuge nka kimwe. Ariko icambere kunda madame wanje. Okay. Asante sana. Aho ari nawe uwo musuhuza cyangwa ukamubwira ijambo rimwe. Ni yubahwe kabisa. Cyane. Mama w'abana kabisa baramusuhuza. Nyuma ya madamu wawe, apana mu bantu. Mbese ikintu ukunda, ikintu ureke uzamva kigushimisha ukavuga ngo tuvuge nk'urugero. Ukavuga ati nkunda isaha nziza kandi ntabonye iyo saha. Sinzi. Mbese ikintu ukunda cyiza, mbese ukunda atari ukuvuga ngo ni cyiza, ukunda ukavuga ngo kinda gikunda ngifite banumva nezerewe, cyangwa kindiho banumva ni sawa. Nikigiki mu buzima nuko mumbujije abantu. Mbabwira umurimo cyangwa mbabwira ikintu urumva nk'urugero nari ntanze bw'isaha, uvuga ikintu. Reka nze kukikubwira nyuma. Ariko reka mvuga umurimo nkunda. Nzangeramo nkumva umutima urawukunze. Kunda gusenga. Kuko mbikora ndi jenyine. Ndetse nkumva niho bimereye neza gusumba iyo mbaye mbikora ndi mu rwinshi. Kandi iyo nsenze nza numva ari umutima wanje unyuzwe kurusha ibindi. Ikindi gikorwa cyose nokora, simvuze ko ibindi bikorwa ari bibi, ariko igikorwa kiba ku mutima nza nkora nkumva kinyuza umutima n'ubwenge uranezerewe. Nkanagikora inshuro nyinshi iyo ndi mu buzima bwanje prive kurenza ikindi. Kunda gusenga. Habe n'ubu mwampamagaye kurya uzumpamagara narindi mu cyumba mu wanje mbayisenga. Kuko nza numva ari byo nkeneye cyane. Wow, ni byiza kabisa. Gusenga ni byiza kandi nico gisubizo. Ikindi kibazo kimwe no kubaza. Niki gituma umuntu aba inshuti nziza kuri wowe? Mbese ukavuga ngo uyu muntu ni inshuti nziza, ni inshuti kabisa. Nta bujyajya ntaki, ni inshuti nziza kuri nje. Murakoze. Reka mbabwiremo amagambo kabiri. Nkunda umuntu umbwira amagawa yanjye mu buzima. Kunda umuntu umbwira defo zanje, ariko ntazimbwira rukunsenya, akazimbwira rukunubaka. Akambwira ico ngayikaho kugira ngo ngihindukeho. Kuko iyo umuntu ambwiye ububi bwanje,
habanje reka mbaho urugero ruto kugira ngo ngiye kurondogora kuri ako kantu ndari nkwiye oya kurondogora. nta kibazo bisa nta kibazo Muzi ko turi abayumve. Mm. Haba n'iyo umuntu ambwiye ngo ko muhamutinda na microphone, Mm. cyangwa iyo umuntu ahubutse kuko isi yuzuye abavuga uko babishobojwe, Mm. iyo avuze nkumva abivuze bitewe na defo wenda y'ikiyumbe Mm. cyangwa hari ikosa rikozwe, nza mbinezererwa gusumba uwo mpa amafaranga mperekeje mvuye mu ivugabutumwa. Mhm. Kuko urya mba nzi ko abivuze aducamba, nje nkunda n'umuntu uvuga abayumba asa n'ubacokora n'ubacamba, kuriya bari kwigisha jewe mbihahamwe ubwenge ko cyane. nashika nkabwira Imana ngo Mana kino kintu cabonetsemo amagawa, none wamenyesheje ubwenge kugira ngo ejo kitazongera Yego. kubaho. Yego. Kunda umuntu inshuti nifuza mu buzima bwanje ni inshuti mbwira ukuri, ariko cyane kububa gito bwanje kugira ngo mbuhinduke. Mm. Mbese inshuti itampisha ukuri, Yego. Iguca. inshuti imbwiza ukuri nkuko kumuri ku mutima, Mm. itari indyarya. Mu bundi buryo nanga indyarya. Mm. Yego, sinanga abantu, nanga uburyarya. Mm. Yego, nisa n'ukenye kubivuga. Mm. Iyo umuntu avuze ngo arangana ari umukristo si Oya, byiza, oya. nanga uburyarya. Yego. Ngakunda umuntu mbwiza ukuri, Mm. nico ngayitseho kugira ngo umenye uko nshigaho nkihinduka. Yego. Okay, ikindi kibazo niki gituma ubabara cyangwa wumva uciwe intege? Ikintu kintera kubabara cyangwa kenshi mu buzima, Yeah. terwa kubabara niyo naniwe ico nifuza kugeraho Mhm. mu buzima bwanje. Iyo nsenga cyangwa nsoma ijambo nifuza kugera ku kintu runaka uko nshifuza, Mhm. bitewe n'abantu wigira bazabita gucyarja mu Cyongereza mu mwiza abararumudo, cyo neze mu Gifaransa. Mm. Ariko ubwo turi kumwe wenda muzogenda mumenyesha duke ya iyo naniwe kugera kuco nifuza, Mm. kandi noneho nkabona hari abashoboye gutambuka naryanje nifuza kugera, Mm. buri gihe nicara n'agahinda. Ni nayo mpamvu mu buzima Mm. kunda gusenga no gusoma, kuko namenye ko ibanga ryinshi, ubwenge Mm. bwinshi Mm. buri hirya y'ubwonsi. Okay. Iyo naniwe Mm. nza numva umutima wanje ubabaye, kuko nifuza guhora nsinda buri gihe. Ariko iyo naniwe binteza guhora mbabaye, ariko sinza mbabara bica intege, nza mbabara ariko binankuraje bikanshiramo intege, kizera yuko nzobigeraho. Ubushize reka ntangeho umufano. Mm. Barantumiye muri Zion mu Rwanda mu ivugabutumwa. Yego. Umugabo umwe w'umuvugabutumwa arambwira ngo ese ngo muri Zion ngo bagutumiye gute? Mm. Ntangazwa n'ico kibazo ambajije, kandi nawe no umuvugabutumwa uzotumirwa henshi, ariko numva ico avuze ico arico. Nabanditse ushobora kunsobanurira ico wigitumye mbaza gutyo? Arambwira ngo nukubera ko Zion Mhm. ikomeye. Ninde uyoboye Zion? Arambwira ngo ni Apotre Gitwaza. Mhm. Apotre Gitwaza yavukiye ameza angahe? 9. Jewe Ruhanama navukiye angahe? 9. Gitwaza yize primaire ngwi, yize secondaire ngwi, jewe nanje ko nayize, yize university ngwi nyara yize, nanje narayize mfite diplome ya licence. Mm. Aho Apotre Gitwaza asenga iyihe Mana? Yiyo mwijuru, nanje niyo nsenga. Kubera iki wumva ko kuntumira muri Zion Ari ikintu kirenze. bikomeye kandi naratumiwe mwijuru? Uwamwigishije niwe mwarimu wanje. Kubera iki wumva ko kuntumira muri Zion ari ibintu ibikomeye cyane gusumba gutumirwa nijoro? None ko Yesu yantumiye, ariko Ari Yesu. numvise icavuze. Mm. Kubera yuko iyo dusenga n'Imana dukwiye no kugira ico bita confidence Yeah. yico twahamagariwe, Mm. Cyane. tukanakivuga nk'abanyiraco, kuko Abanyiraco. ni twebwe twahawe iyo misiyo kukivuga no Kabisa. kugikora. Mm. Murakoze nubwo nari ntinze muri Oya iryo jambo. nuko kabisa. Yego. No. Ikindi kibazo kiravuga ngo ni gute wifuza ko abantu bagufata cyangwa bakuganiriza?
yego nkunda ko abantu bankunda ko no ubonishe ukuntu nkunda ko abantu bamfata nkunda ko abantu bankunda kandi cyane ndetse kurimo guhera kurimo ndabisabye kuko gusaba gukundwa turagukunda nico cyatumye tugutumira baragukunda bikomeye turabizi neza ko nkunda gukundwa kuko kwangwa nibyo bibi gusumba gukunda cyakora ndanatekereza ko nta muntu ukunda kwangwa uburyo bwo kunganiriza nta buryo ntaza nakira kuko namenye ko ikintu cyose umuntu ashobora kugikuramo isomo cyane. Iyo umuntu anganirije avuga numva asa n'uhubutse hazabiyo ninginga Imana ngo Mana nungura ubwenge hano hantu ngeze kuko nshobora kumusubiza kuko nawe ansubije twembi tukaba abakene b'ubwenge n'abakene b'ubukristo. Ariko uko umuntu wese anganirije hari igihe umuntu ashobora kunganiriza akanganiriza nabi ariko nta mbitekereje ngasanga mbikuyemo isomo kuko aho tuje imihanda irimo ibintu byishobora no kuzahura n'ibiruta ibyo ngibyo yanganirije ariko nanone mu byo nkunda umuntu unganiriza neza usibye ko nuganira nabi tubikuramo amasomo ariko nanone nkunda unganiriza neza. Hari ikibazo ntekereje nkomoje abantu yavuze ngo ikintu akunda madame we ni ikihe kintu madame wawe yakora kikakubabaza ku rwego wumva ko mwatandukana? Nta rwego ndatekereza rwo ntandukanya nawe uko ndakiranutse. Ashaje undi umugabo mukomeza kubana? Oya ntitwobanaga bayashatswe n'undi mugabo niwe uba wanyitandukanyijeho ariko nije mwabajije jewe ntaco ntekereza co ntandukanya nawe nta na kimwe. Ndahiye kuri nkaba urupfu irwoga ntarindi jambo kuko mukunda kurenza uko ntekereza nikunda mu buryo hoboneka nikiza kugira ico gihungabanya muri famiye jeco no citanga kuko ndi umutwe w'urugo yego sintekereza ko hari ico ntandukanya nawe kuko mukunda kuko nikunda kandi je sinotandukana naje nzorinda mpfa kibana naje ko murumva muri kumva abantu bacu aba papa aba mama yari umugabo uzamuvuga umubaza ati jewe gusa jewe mubonanye gusa n'undi mugabo kera tuba dutandukanye akagendaga kandi kubonana agapana ngo babanye cyangwa se ibiki n'ibiki hari umuntu nyine uzubaza akavuga ngo akahita avuga ikintu runaka gishobora guhita gituma batandukana ariko evangeliste we ngo ntanakimwe uretse urupfu kuko babisezeranye muri nje ntaco ndatekereza mu mutima ngo ntaco ratekere yego akandi kabazo nuhe murongo muri Bibiliya mbese wubakiraho cyangwa se ushingiraho? Ari igihe nyine ijambo ry'Imana turayisoma ku bwinshi imirongo myinshi ariko hari umurongo umuntu agira mu gihe cyose wowe ugezemo wa murongo ari uzi imbere n'uwo mu kihe gitabo? Muri Yohana wa 2 urwandiko Yohana wa 2 rimwe no ku murongo wa 5 rivuga hejuru y'urukundo kuko rivuga ku rukundo rigahamya n'uburyo Yesu yadukunze. Iyo ntekereje urwo rukundo nza numva buri gihendemye mu mutima kuko urwo rukubiyemo byose kuri nje ico Yesu yakoze mu buzima bwanje ubundi nje ndimvuye kure ryazina nuko ritavuga byangombwa nazo bivuga mu buhamya bwanje nza ntekereza ku rukundo kuko nje rwankuye kuri je ndaruzi jewe bicaranye namwe nari umusinzi gacana bitari buke yego hano wawundi urara mu kabara kagira iminsi 3 yarakuyeho telefone ni ukuvuga ngo nzaho narokotse mva kandi umuntu wacitse umucika cumu niwe umenye cumu yacitse yego iyo ntekereje kuri urwo rukundo rwo kumbabarira bagukuyeho
nkababarirwa, kandi urwa Yesu buriya rwatubabarira tudakwiriye izo mbabazi, rukatubabarira rudafite ico ruduciye kugira gusa ngo tuhabwe ubwo buzima. Buri gihe niyo ngize izindi ntambara ngatekereza izo mbaraga, iyo nziyambaje nzanumva mpumuritse. Yego kabisa. Ego, ikindi kibazo kimwe bone guhagaje nawo mwanya, niki kintu ukunda gukora mu gihe waruhutse? Tuvuge nyine urakora mu gihe utakoze, iki kintu ukunda gukora? Ngo umwanya naruhutse ndi muri off, ikintu ndagikunda kabisa. Yego, urakoze cyane. Ubutaha umuntu nukuzoza yiteguye. Hano ni nko kumvuna imvano, zoshobora nyamuhombeza umwaka kuvuga kumvuna imvano cyane cyane. Nkunda ibintu bibiri mu buzima bwanje, kandi zanumva biza biruhura imitekerereze yanje. Nkunda siporo, nkunda umupira, naranawukinaga ariko bitari bijya byo gukabzaga, bijya by'iwacu. Ariko urumva ko rukukunda, ariko urawukunda. Nkunda umupira kugezaho n'ibikorwa bimwe byanje muri weekend zanje bindeba nzambihagarika kugira ngo ngende nicara ahantu kurikirana umupira. Nako akundi bagenda mu ijoro, abagabo bazagenda saa 6 zanja kureba saa 5 z'ijoro, cyane cyane nk'amakipe yo muri Espagne. Nakunda gukina mu masaa 5 z'ijoro, zanambara training nkamanuka nkaza hano muri kano kabari kano kahari sikaba, ngashika ngahamagaza soda n'abafite faranga, nkababwira umucome na kanusu kurikirane Barca, ndo mufana wa Barcelona. Nkunda umupira, icya kabiri nkunda gukurikirana ibitabo by'abanyabwenge, nsoma ibitabo by'abanyabwenge. Nkunda gusoma ibitabo by'abafilozofe, n'ubu nibyo byuzuye hano bidownloadinze hano. Nkunda imitekerereze y'abafilozofe bagiye bagira, cyane cyane b'abasocialiste bavuze mu buryo bwa societe bw'imibanire. Nkunda gukurikirana ibyo bitabo, nico kintu nkunda gusoma mu buzima bwanjye. Nkunda gusoma ibitabo by'abafilozofe. Yego. Okay, hanyuma ikindi kibazo, ese iyo nkuko wenda iyo utashe, wenda madame wawe mu kibano ataraja hanze, yego, iyo wavaga nko mwivuga butumwa, cyangwa wenda ukiriyo, ni nk'ikihe kintu wumvaga wishimiye cyane nko kugera mu rugo ukumva uri excited cyane nibugera mu rugo? Kumbura ibiganiro bye, kandi umugabo, iki kintu nakibwire abo dusangiye iri zina. Umugabo umwe ngo babonye afite ubwanwa burimo ubucafu, baramukubita ngo bamufate neza, ngo abagabo bose barabusangiye. Iki kintu nacyo reka nkibwira abo dusangiye rino zina ryo kwitwa abagabo. Abadamu, Bibiliya zivuga ngo les femmes sont des créatures faibles, ni ibiremwa byoroheje Imana yaduhaye, ariko ibaduha bafite izina ry'ubufasha. Natwe ibaduha dufite izina ry'umutwe w'urugo. Nagaza ntekereza niyo ntari kumwe nawe n'ubu utari kumwe nawe, yagaza ambwira ibintu, akambwira ibintu, sheri none wabimenye habaye ikintu ahubwo ni ku isoko agiye guhaha, wenda ureba akanya ko kuja ku isoko kuzana wenda indagara, cyangwa kuja kuzana ibitoryi, cyangwa kuja icyo agiye kugura ku isoko. None duhe na runaka, sheri wamenye none byabaye mu mwana w'umuntu, akavuga izo wabimenye kandi gatwe dukundaga yamara kama bari kuba mwisi nyibamo ntituyiri kumwe mo nawe, uratumva ariko kandi agakenera ngo agakenera ngo ndetse ngira ico mbivuze gatege abere hose dore nuko akaro akambwira akabona nagiye nko kuri televiziyo ko ndirebera umupira, ariko nanga ukubwira ikintu ukabona ko ushaho citaho ngo banzure kibyo bozimya, akamasimbira remote ngo banze nyuma ngaho zimya ngo ico ni ciza. Umugabo wese ubaho azotega umugore amatwi, n'imbaraga z'urugo gutega umugore amatwi, izo biri mu mbaraga z'urugo gutega umugore amatwi. Gusa ibyo avuze byose tukagira ico bikomandaho, hari ibyo uzomusubiza
hari n'ibyo umugabo hari bitari ngombwa kuvugwa kuko umugabo asubije byose aba yayutse. Abadamu kubera ko Imana yabaduhaye ari ibiremwa byoroheje dutegerezwa kubatega amatwi hirya yuko ukamusubiza ibiri ngombwa. zaba na ngombwa ga wenda hari ukuntu wavuze ikintu kakimugiraho nk'inama yavuga ikidakwiriye tukareke kucumva, ariko uzamubwire ngo ntukanamubwire ngo ni kibi, uzamubwire ngo ko nabona uzocita izina ryiza ariko yumve kuko ni mukuru. uzovuga ko kiraje kugayika abandi bocumva batari njewe bozokigaya kuko nje urukundo ngukunda ntirumpangurira kukugaya no kugaya noje kurakarira. Abandi batazocumva bakakugaya uzokireka. Ikindi kibazo turi kugenda tugana ku musozo. Hari ukuntu umuco wacu w'Abanyamurenge hari ibintu wagiye uvanga n'idini ugasanga biri kwinjira namo. Ese wowe ubibona nk'ibihe bintu bijanye n'umuco w'Abanyamurenge ariko tuza tubyisangamo mu itorero ubona ubu nyine byarataye nk'agaciro, ugasanga ukuntu umuco wacu umeze niko byari bimeze no mu ikanisa ariko ubu nyine byarahindutse. Bivuga hiki cyangwa ni nk'ibihe? Nushaka uhereka ubufura, buriya ubufura n'ubukristo biruzuzanya nubwo bitavukana. Ubukristo bukomoka kuri Kristo kuko uwemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe uwo ni umukristo, ni uwa Kristo. Mu bundi buryo ni uwemeye gukurikira Kristo, ni uwahinduwe na Kristo. Kristo yageze mu bugingo bwe butari bugira Kristo, Kristo arabuhindura bubu bugingo buyoborwa nande na Kristo. Ico gihe wa muntu ahinduka umukristo. Iyo bavuga ngo umukristo ningo kuvuga nasomye igitabo kimwe ca Thomas Sankara uriya wo muri Burkina Faso ngira ngo niba ntibeshe, yaravuze ngo yifuza ko abantu bose baba basankariste. Uvuga ngo abasankariste bivuye mu izina Sankara, no kuvuga ngo shaka ko abantu bose basa nawe Sankara, bakurikiza imitekerereze ya Sankara, bumva Sankara, bagenda nka Sankara, batekereza ka Sankara. Abaravuga ngo abamukurikira bose bakwiye kuba ari abasankariste. Abakurikira Kristo bose bakwiye kuba muri bari abakristo, imitekerereze batekereza Kristo, imitima ituyemo Kristo. Niko kujya umuntu yamwanditse yavuze ngo umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, yitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yego. Ubufura rero, ubufura ni ikintu c'umuco wacu wa Kinyamurenge ariko kitari ubukristo kuko ubufura ntibuturuka. Ubundi umukristo akwiye kuba imfura, imfura zose zisaba Kristo. Kubera iki? Hari umuntu ushobora kuza ukambwira ngo Ruhana twaburaye ngahwera, kavuga ngo Mana yaje. Uko hari umuntu ukiburara pari tugende kagenda ngahahi wawe mbitewe n'ubufura. Iwacu umuntu yagaza akaminki imwe akavuga ngo bana be ntibararira mu mata bonyine kwa runaka bayabuze. Ari umupagana azanywa inzoga, azanywa itabi, azagira gute, bidaturutse kuri Kristo ariko biturutse kuki? Kubufura. Ni ukuvuga ngo ubukristo ntibuturuka ku bufura ariko ubukristo bubyara ubufura. Umukristo wese akwiye kubifura, usibye ko imfura yose atari umukristo. Yego. Ikintu nabo barivuze dusa n'abataye cyane ngombwa nuko isi tugezemo abantu bataye ubufura. Ukubu nyine ushobora kuja kuburari wawe watekereza umuntu wokuraho amata y'umwana murano makarti ukamubura, wanamubona ukavuga ngo burace yabimenyesheje abandi ko naburaye. Abandi yatekereza kugirira neza kubera ko ubufura atari ubukristo, agashaka kugirira neza bijanye n'ibigusi. Ubu nyine hari umuntu wambwiye reka ngisorezeho kino kintu, watakiye umuntu amutakire ko bagiye kuburara, amusaba gukora n'icaha cy'ubusambanyi nawe, kandi kuko amafaranga
arayafite ariko amusaba gukorana ubusambanyi nawe Kugira ngo- kugira ngo amubere igisubizo abana biwe barye ariko boye nawe- kuburara ariko amukoreshe ico caha. Yeah. ni ukuvuga ngo yari agiye gukora ica umutima w'ubufura Ariko- ariko kitarimo umutima w'ubukristo. kabisa Usibye ko haba n'ubufura, imfura nyamfura bijana n'ubunyangamugayo. Iwe nta n'ubufura yari afite, reka mbyite gutyo, yarakoshe nyine gusa kuko imfura igira n'isoni, ikwiye kuba n'inyangamugayo. Iyo umuntu atatinya umugayo n'ubufura bwo bushobora kumunanira. Arakoze cyane evangeliste. Tugana ku musozo, niki wabwira abantu badukurikiye ahangaha kuri Gaju na Sandra nk'inama zibiri mu byo wumva yaba ari mu murimo cyangwa mu buzima busanzwe? Yego, turangiza dusoze ikiganiro cyacu. Murakoze, ndashima Imana. Ubu ni ubutumwa, reka ntekereze ijambo ryo mu Efeso rivuga ngo mumenye kuko abo turwana n'abatarabambaye inyama n'amaraso, ahubwo ari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ni abatware, ni abategeka isi y'umwijima, ni abanyabushobozi. Urumva ibyo bintu bitatu: ni abatware, ni abategeka isi y'umwijima, ni abanyabushobozi. Abo nibo turwana. Ushize narabibwirije, umuntu akaba asimbuka nk'uku kwawe ngo tumukanyage Satani, tumukanyage kandi ari we wakanyazwe. Tukaririmba kuri rutaro tumukanyage, utazutanga icacumi, uzi usambana, uzi ubesha, uzi ukora n'ibindi. Mu bundi buryo uzuririmba ngo tumukanyage ariko ari wowe wagize gute? Ari wowe wakanyazwe. Ijambo rimwe mu nama notanga, abantu begere Yesu. Niwe wenyine wotubashisha kudakora ibigayitse, kuko muri kamere y'umuntu izidutuma gukora ibigayitse, ariko kamere y'ubumana izidushoboza kudakora ibigayitse. Ndingingira abantu kwegera Yesu. Uko wegera Yesu niko akwimenyekanishaho, bigatuma utabasha gukora ibigayitse, ahubwo ugakora ibishimwa, kuko iby'Imana ishima bishimwa n'abandi bantu. Cya kabiri, ndingingira abantu kudasebanya, kuko gusebanya ni icaha kibi, kuko gusebanya ni icaha cyangwa n'Imana kikangwa n'abantu. Ko gusebanya bivuze kubera yuko nabibonye muri no minsi henshi. Gusebanya biza bikomeretsa umutima, igikomere gitinda kuzakira iteka rimwe. Ntubona ushobora kunanirwa mama, ariko igihe cyose unaniwe, Bibiliya iravuga ngo umuntu abe udakomeye ukomeye yihanganire udakomeye, kandi umuntu wese abere mugenzi we inyunganizi. Kandi buriya ku rugamba haza haraswa uri ku rugamba, tihaza haraswa uryamye hano. None hano muri mukubona avuga ngo harorashwe turi Nairobi, ariko abari ejo bundi intambara yabaye mu Rwitsankuku, twagiye gusura bafushije abana babo kuko bari hariya, barashwe kubera ko bari ku rugamba. Iyo rero menye ko wakomeretse muri ino nzira, nanje ngahagurukira kugira gute gusebanya, mbashigikiye Satani, bamvuze ngo Satani, nanje ndi umuhungu wawe, ubwo uri data nanje ndi umuhungu wawe, reka uyu muntu tumusunike azarimbuke. Mureke mbabwire ikintu kimwe, uzatinya umuntu wica umutima wundi, ahubwo yo kwica umubiri, wonke ubita ukankomeretsa. Ariko guterura ruhanama ukamuvugira hariyo ukamuhisi, ni nko kuvuga ngo ntitugasubire kukubona kuri rutare, tugasubire kuba uw'Imana. Ubushize mureke mvuge kino kintu naranakivuze kubera ko kiri kuri social media. Hari umugabo mu Muyumba yigeze gusohora audio hano, murayumva, arimo atereta umukobwa, reka mbivuge gutyo kuko ndi umukristo, kuko narabivuze biri no kuri social media. Amaze abantu badandaza ya audio bikomeye, kandi mu bayidandaje wa Muyumbe turamuzi, azashamburiya neza mu buryo butangaje. Harimo aboza bamwiyambaza kuza gushamburiya cyane.
yewe ntihazakomereka igiti mu ntambara mu rugenzi ruja mu ijuru. Nje ku bwanje narababaye ndaruha, shaka kubabarira n'abashumba baba baramya bamuhamagara bakamubabarira, bamara kumubabarira bakamwiyegereza, bakamusubiza mu ikanisa bakamubwira ngo papa we wahuye n'ishano, komera nka kurya k'umwana iyo turi kumwe n'umwana akikubita zumvira ngo papa we pole zuka papa, ukamusoma ukamubyuza. Nirwo rwego twakagombye kurerwamo. Iyo umuntu muri twasitaye kamenya ngo watwita inda, kamenya ngo wabeshe, kamenya ngo wasambanye, kamenya ngo wishe, mu bundi buryo nakagombye kukwegerana umutima w'urukundo. Yesu yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Urya wari umutima ufite urukundo runezererwa, rukunda abanyabyaha gusumba gukunda abakristo. Pawulo yagize wa mutima, hari aho bahanuye yageze kwa Agaba amaze guhanura afashe wa mukandara wa Pawulo, aravuga ngo uyu nguyu ngo aragiye azagera i Yerusalemu azafungwa ngo ndetse no gupfa ashobora. Pawulo yamavuga ngo sinitaye kubwo bugingo bwanje ngo nkeneye gusoza umurimo Yesu yantumye ni Yerusalemu barandindire kugira ngo mbabwire iby'uru rukundo. Abantu batera intambwe yo gukunda abandi gusumba gukunda kudandaza abandi, kuko izina ry'umuntu kurishira kuri social media kugira ngo uryungukiremo views, urihembwe ubuhembwa amaraso y'ubukristo bwe. Kandi koko uriya ni umunyembaraga ejo. Imana ishimwe yatanze imbabazi, Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Ejo muzahura yarababariwe, kugeza n'ubwo wagaye uwo wavuze ni inshuti y'Imana. Wenda mu ijoro yaravuze ngo ariko Mana nagushije ishano mbabarira, Imana iramubabarira. Ejo muzohura ari umunyembaraga, ariko wewe ukiri umunyantege nke kuko uri umunyarugambo usenya abandi. Abantu nibatera intambwe, niyo namangira abandi nibatera intambwe yo kubaka abandi. Uwanyu nagwa muca simvuze ngo mukora ibyaha, ayaye Imana biturinde, ariko mugenzi wawe nagusha ishano si umwanya wo kumutererana. Je nabaye umusirikare murabizi, nararashwe, twagaza dukomereka twanze gusiga umunsi jewe ndaswa, narashwe kajorite zacu n'intumbi zacu, abacu bari imbere bazijanye, nafunza ahantu ndavuga ngo simpava kugeza maiti z'abacu zigeze kure, mayinti zicajinga ngo isubiri izitemagure, kandi intumbi ndiyoza yumva boyitema ntiyumve. Ariko kugira ngo agasuzuguro kataba ku bwoko wenda bwacu, aho nari nafunze niho narasiwe. Kandi nozandutse kugira ngo bozakajorite zacu zigume zigende zigere kure, zidafatwa amatekwa, n'intumbi z'ubwoko bwacu zidafatwa ngo zizoborere mu gasozi, reka tuzijane tuje kuzihamba aho ngaho. Turarasiga. Buriya abasirikare bagira umwana abakristo, kandi abasirikare abantu bose bakwiye kubigaho isomo, kuko mama turi mu isi wonanirwa n'akazi rimwe nonanirwa na kabiri. Tubona bariya bose bahaye badandaza abandi, bariya bananiwe n'ubukristo bwo gukunda abandi, kuko iyo babakunda bogiza agahinda kabo bakabaririra ku Mana ndetse bakabagenderera gusumba kubadandaza, kuko kubavuga ni ukubasingiriza isi kugira ngo ahazozageraho aho uzozugera hose uzoza usanga uzwi. Numara gushikaho uzwi, twe tuvuka no mu bwoko bwoye twama twongorerana, mwebwe babakorari ganono mwamubonye ni Ruhanama wawundi ni wawundi kandi ku Mana yarireze yarababariwe, amaze ubwoko bwacu bukagora kugira ngo uwo muntu azosubira afatishe ni igitangazo. Nimutere intambwe yo kubakana no kugira agahinda kamwe ne so wagushije ishano. Murakoze narondogo, Imana ibahumugisha. Imana y'umugisha Evangeliste Ruhanama, ani mugirire neza cyane. Hari akantu Apostle Christophe yavuze muri giterane giherutse kuba, yaravuze ngo niba kuvuga neza umuntu ukamutaka, yatanze urugero ku mama, akavuga ngo umumama ameze ni mwiza, ameze neza, arasa neza, ni byiza cyane kurusha uko umubwira ngo dore nkuriya ngo ameze gute. Iryo jambo riramukomeza ngo niyo koko ataba ariko ameze, aragenda akavuga se biriya bintu koko byose byiza bamvuzeho nikomeze, akagenda wenyine akisuzuma akareba ko bamvuze neza, reka nzabirenza akore neza. Niba nta kintu ngo ciza ufite wavuga ku muntu, ngo uzihorere wicecekere akubwira ngo umukomeretse. Rero Imana iguha umugisha, twakwishimiye cyane, n'ubundi igihe cyose tuzagukenera uzatwemerere uze, turagukunda cyane cyane.
Imana ibaho umugisha. Amen. Ngaho reka Sandra nawe abasezere hanyuma tubone tuzasubire ubutaha. Yego. mwakoze kubana natwe. Imana iha umugisha Evangeliste ku uyu munsi yabashe kuduha umwanya. Imana iguha umugisha cyane kandi ubaganiriye neza. Abadukurikiranye uzobibona muri komenti, Yego. kandi twongera kugukenera turabizi ntiwo dutenguha. Ndahari nuko. Imana iguha umugisha. Cyo Amen. nabwira abantu tugende dukundane. Yego. Dukundane, twige amagambo meza. Kuri iyo ubwiye umuntu ijambo ryiza Yego. ni ikintu uba ukoze gikomeye utomenya, ariko iyo umuciye intege cyangwa ukamubwira nabi ni ukumusubiza inyuma habi. Rero inshuti zacu za Gaju na Sandra, Imana ibahe umugisha ko mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha ko mukomeje kudukurikira no kudukunda, kandi mubitwereke guys, mubitwereke cyane. Mwongere mushiremo imbaraga. Imana ibahe umugisha. Reka dusoza adusengere kugira ngo. Yego. Murakoze cyane. Reka dusengane Imana. Hari ijambo nasize inyuma. Tunasenga Imana. Ndingingira abagabo bose gukunda abagore babo, no kwiga ijambo ryambabarira mu ngo zanyu. Muzogera kure mu ngo zanyu. Mbabwije ukuri kandi uko nukuri kw'Imana yampamagaye. Abe niyo madama iyo numvise hazavuga ngo se uko yamasa ngo papa ngo turavugisha abana, mbabarira mama, mbabarira swate narindi mu gitaramo. Umugore azayamagira umutima ubombye akanyurwa, ariko waje kugira ubushize hari umugabo bambwiye twari dutaramanye barambwira ngo yakubise umugore, noneho ndeba hanze waza kubura imbaraga za Rutari yarwanye n'umugore. Iyi Rutari nayo ibindi biko umugabo wese unumva azige kubwira umugore ngo mbabarira, bizofasha ubukristo bwiwe. Yego. Azige no kugira umugore inshuti ye kurenza izindi nshuti. Yego. Ayo magambo abiri kubw'inyungu z'ubukristo bwawe n'inyungu z'urugo rwawe. Uzige kubwira umugore ngo mbabarira, niyo yankosheye iwe wenda mbona ari we wankosheye, ariko ukabona wenda ntaragera ku rwego rwo kuzumva, uzoza umbwira ngo mbabarira mama. Imana yorara inyuma y'urugo ngaho mashi ivuga neza. Reka uravuga nabi gute? Kandi abagore baroroshe, mugira imitima yoroshe turabizi. Ndingingira abagabo kugira umutima wo gusaba imbabazi no kuzitanga bidasaba ibindi bisobanuro, ukazitanga ukababarira bidasaba n'amakomande no kuzisaba. Bizadufasha mu Kristo. Mwami Yesu himbazwe. Urakaza Mana y'amasezerano uhabwa icubahiro. Ibi tuganiriye hari ico ushobora kubisiga nk'Imana bikazagira uwo bifasha. Ibi tuganiriye dushobora kuba tubivuze twabaye abakene bo kubitekereza nk'uko bikwiriye, ariko ufite uko uwo bigazura mu mitima y'ababitegereye bakumva Imana. Mwami Yesu, mu gihe kigoye gisa gutya c'abantu babaye abanaliste badashaka kumva ukuri n'ubushake bw'ijambo ry'Imana, nanone ufite uko wobyita mu mitekerereze y'abantu, wewe bakakumva ntibumve, twebwe bakumva wewe Mwami wacu. Ganza yerekane mu bana b'abantu, vugana n'abana b'abantu, seruka mu bana b'abantu, tutinde kuko yisiremereye kandi igoye. Ubwiza bwawe budusange, ugasanire bene data, ugasanire cano yabo, ugasanira ibikorwa byabo, ugasanira imiryango yabo, ubane natwe kandi ubwiza bwawe bure bumurika mu mitima yacu iteka ryose ku Yesu Umucunguzi. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego.